Bagwera ba tee dipolotiking ka go ANC bo presidenteng bja naga le go motlatsa mopresidente ga bjale go bontšha ke segwera se šollantšwe se ke ka ge mopresidente wa peleng Jacob Zuma a ile a phaela ka thoko go hlonamiša ga mopresidente Cyril Ramaphosa ngwageng wa 2019. Zuma o dumela ge a be a nepilwe go senya leina le go phaelwa ka thoko ke pušo ya Ramaphosa. Bilapha enkantolo bebonda isikhathi sami sokuya khona simkabi asikho ngoba phela ngibhizi la ngifika ukuya ejele. Komishene ya go nyakišiša go aga mmušo ka nko e gakaditše dikgohlano go ya pele mo Zuma a latofaditšego Ramaphosa ka go ba le seabo e thokgong ya conference ya ANC ka Nasrec. Zuma o tšwetše pele ka la gore Ramaphosa o uta bohlatse bja ditatamente tša dipanka bjo bolaetšago thekgo ya mašeleng nakong ya lesolo la dikgetho la CR17. This is a matter that I am sure he is going to give much more thought to, because he's being cancelled by a number of people in a number of organizations, that the constitutional structure that he contributed so much to needs to be given consideration. Leloko la komiti phetiši ya bosetšhaba ya ANC le Ndiwe Sisulu le yena o botšišitše dipotšišo tša mašeleng ao Ramaphosa a hoditšego. Our elective conference there besnayo in Nasrec, it was bought. Yes. And what controls the ANC now are those people who provided the money for that conference. People who have evidence have always been asked to go to the inquiry to present their evidence. So our attitude is that if anybody has information, if anybody has evidence, he's got to go to the commission. Ntwa e sa tšwela pele le go loya ka gare ga mokgatlo o bušago khutšo le botee bja madula mmogo tšeo di bogo di goeletšwa ge go iwa dikonferenseng ka Nasrec di fetoga lefela.